Acholi Lakwed TV ni matini wan wati kitgum chala Lakwed TV man tin nyom maleng mata time bot Richard Kachelke Shale chikumbide bana kigum mabe genbe gukaro ki mutaka man wati Lakwed TV atika Kachelke Shale gen ki Richard iene tamoni emokta mio chan kama ini pitian loranga me Kachelke Acholi officially Lakwed TV Afoy Jolwa. Afoy. Afoy matek tutual pian antunya yom pe tamo wa moro. Menero ni obero kinyom maleng. Dong malube ki chek mete kwaro wanero ni umiro wa kong ki donyo ot. Ma eno do ti mela wo. And then tien dong wanono miro walup chek me dine nyoni me kanisa. So antunya yom tutual. Amoro tamme metia command igmara matiri pian none ene nyuro gan ma mega bot nyaro ma futiri pian Paul dan ma Paul tie ma luoro lifetime commitment or like commitment ma miro pe kolo. That's why I chose to make a difference. That's the reason. Be tutual Richard terma yung ka mega shelin ko Ufoy tutual Ana moko tama me bedo piana ngone ana ye yuati wang ruba me bedo kila cho I ot kaka chel magino mo ken pote me kere dano gwak mukana ge pe ye ruba yo karo jeme oni chiran ana wagwan o moko tamwa ki mwaga wani be tutual now kumbiri ini arangeni wunu I kwama mateka dada tutuale towards bino en mano dong niano da chel ario adek towards yupe ini kwa uberi nini pian pol kar kita winyo kere chamu kene ana oi chochoke te yupe no berong kit watu nana pe bere tualo tele kilora tele o jaka kilora jaka miguni otimu nini one wa bere ki gola chel an gola chel ena me chopo chopo gen mano ti nyimwa ena ye nyom donye ot ma megi ma ite kwaro pangyo kirano kiluon kwede mono mechero kaduon dogola pa maro Kachelke me chopo bene chiek malupe ki kanicha so ingeo process kit ene nyo yub makoman pole bino ki a lot of plannings kidong there's a lot of things mano mi riket kan kenyo wek no jamu tumabe chiano weko pressure berotie Kachelke bene chamo kene nono like komo miro poko dugma duong but gen mao bera motivating one enemy kainan gen ma pera tek tia nyim ma no lupa ki commitment ma ini making eno a better factor ma wera no matter the cause nyo kit gen mo kan mangole ibi tota paka chobo be Shelley man kubir inene ning kiken lutena nyera ma no kubir chak ma no won wa luonga ne nyera ino kubir in itini ning donkan Petian lokane mero lo ko na kirma associating kede kidano ene mero bella bol bora nyalo wada mukane kilok marom loko na board game yo tam board game It's just a matter of mokotam kayako kere lega ye matek chi chope. Pian neka no one can wara bon roban no kono po wachobo. An mer kumbrechana no chala tila bol wang. Do rema mokene kanyera mokene. Afoy. Now, ti jomoni kenyo magi watchini choweng room all men are the same. Jomagi loko enoni iniminu igitam ninga. Pangyo yo mano ke waye ni rom yi ko mani ning maraj kere mabe pole mero no ki waje me ni gwok cho pe kit geta ta pe ki gwako dan pe ki kere at pe ki timo ngo pe ki nyomi so in mi ni gitam ni an kumberi chane kong mina machela no mega ni part ke ken marom ma mukana dan mukana wajo ni kidong gen ma nge ye ni kayini kero tamini mero geno moni imoro tami para wang mai no megani pat be tutual bot vulu ma fut gitiga yele ma gitiga kilwoni ngo gitiga teke ini mini gitama ngo
So tama mio it volo to twale joma pia gunyome enani bero kidare ot onyoni nyome ubero sacrifice nyo ma sacrifice ni kape imine ci petwero bero kidaro piane fudwa bikaro ki chere ki lung ki jama pol mo betime mabejo kar marajo so kape wan wa mo tamo me sacrificing nyome karo ki te karo ane weng machala choke daro chimio moko tamen pole bieno ki kat ken honeymoon uko yope tini honeymoon mame kwa wa mierne wachat kamoma lemon wine like discovering ourselves like to twale men yang matut kin malo ban luwa wa kwede kidong kin mo beru kwede ot to twal mono dong jemo bitime honeymoon kono dong gake kono an pa bi penyu gi moy ken bestman ana mera fui me chung ki jonni nyiglo ka tiel mo bena oli wach adwaro fo twal bot Richard gin kishale pe jeme duchu magen gutiyo de chuny magen gutimo wero yubutu mabe atamu lo kama mapol twal pe were wanen no program kan kidma romo mede kwela nyim na foye mater afoye be kombera lo nyiglo ka tiel ki matron okay tamana mi yene hi nyom obero project maloba yo chwaro yo charo so pire tek ni nyom wa mi rokerde kom loba kitien lo ke mi wa wo loba ki nyom wa mekelo ne i at maleng we ko bene kero de kom loba madite ki bene lo pajario magotare kero de kom gi so a choko chwinjo maput pe go nyom ni nyom ka ini geno loba twere gino mo matek pe anioni nyom makekeli kanisa kite enini gum pala chwech beri ye madit so mira wa woro luba ki nyom makamegwa wa yeyo bena me woro yo maleng maloba miro machalo joma gilubu lok paloba pire tek ni kada bedi dongwano wa chako nyoti kila remi mo we foundation me nyomu o chake ki luba o kel ko at kanisa wek luba go gumiye kado mede me wora nyim mane we gure me nyom machung matek atamo tama eno afoyo tiene watie kitgum man i hotel madit makilwonye ne achake matie ka ini ki gulu maitika chero i kitgum town inono ti chi yuan chuch cham mon kai tika cher kitgum kon kai tika kitgum mi dog gulo noti ichi yung achuch ana foi wutu twala Deben ni amala chendare wabe coupe kono watimo nyom mukene afoyo